is Wenlyn again. Welcome to my channel. Mag-prepare ko karon kay karon nga adlaw in Nederland. It is Freedom Day. So, naay activity sa city mo adto ko og city. Human mag-video ko dito para makita ninyo kung unsa ang ilang mga activity sa city. Parang i-show po na ako sa inyo kung unsa po ang akong nakita diri sa Leeuwarden. Ha? Pero una ko mo adto mag-ayos ako. So, magputol ko sa akong buhok. Akong triman akong buhok. Sarili lang nako. So, tipid kaayo ko. No need na mo adto og parlor kay ako naman magupit-gupit sa akong buhok. So, tipid kaayo ko. So, ako sang sudlayon akong buhok. So, tipid kaayo. Magpa-beauty ta mo ato kag city. Bisag mga mami na ta, kailangan attractive ka. Presentable. Sa pagputol sa buhok, mukuha lang ta diha sa center. Then, atong anaon kung unsa ang gusto nimo kataas. Ha? So, I have to cut. So, dara, naputol na nako. So, akong buhian karon, makuha na po ko sa side. Kaya ako man siyang gitunga diri no. So, makuha na po ko sa side. Ako na po na siyang i-layer diri. Paana na ta. Paana na ang putol, ana. Okay? So, nagsugod na siya layer, oh. Ana lang ang pagputol og buhok. Daghan mo malaman sa ako Daghan kay mo ma-discover kung unsaon. Nya dili pa kita magastos. So, di ara human na mao ni ang result sa akong buhok. Na layer na nako. So, i-blower na ko ni siya. Manindot na ni. So, it's easy. So, no need na tamo at parlor mo gasto pa. Kay diri mahal. 20 euro, 25 euro. So, kanang 25 euro ako na lang nang i-save. Palit na lang na ako uguan. Something. Yeah? So, ito na ko sa akong putol. Kontinto na ko. So, and then, di na ko malimutan ni ang akong rose water. So, look fresh. Muna akong secret. Very simple. So, dili na kailangan mo adto kong parlor. Dili sila kakwarta na ako. Kaya ako po'y naga-color sa akong hair. Ako'y naga-hot oil. Ako tanan. Practical mom. Mga momshies, mga friends, there are akong gi-blower, human na og blower. Mao ni result. Mao ni result. So, simple. So, I'm ready now. Moadto og city sa Freedom's Day. Mutan-aw ta kung unsa ang ilang mga activity dito. Ako ipakita ninyo unya kung unsa.
Mag-ilis na ko. I have to wear taas o bukton kay it's cold here. Although it's sunny pero it's windy, it's cold. Mag-ilis ko, manlipa ko og masuot na ko kay tugnaw ni. Although I like this. Manlipa ko og suoton. I'm ready. So ready na ko. Manlipa na lang ko ang jacket. My love, I'm ready to go. Are you ready? Finally, I'm already waiting for 1.5 hours. Okay, I'm ready to go. So, don't like to expose because your woman is a celebrity. You know that? Loves to go on camera and the front of camera to make acting. You know that? But I'm like this. I know how to cook. Yeah? You are not replying. Is with me, with Eric, or I'm living alone in Nederland? No, I'm with Eric, but he is busy with the tablet, you know that? Now on my way to the city, it takes for 25 minutes to walk from our house, this house I live. So it takes for 5 minutes. Si Eric naguna kay dili gid siya gusto magpakuha og video. Isabot ko niya. So maguban mi maglakaw, wala mi nag-car kay mas mag-enjoy na mo ang walking. So nag-stop diri ang mga kuan, pakitaon ta mo the bridge is opening. Mo ni lang bridge diri. Mo apre siya every 10 minutes pag summer. Mo na mag-stop ang mga car diri. So padulong ko sa akong pagbaktas. Walking bisag now. So I'm already now in the city. Look at that. Kay numdum ko ani sa Pilipinas. I remember that Joshua is crying pag di na ko palitan ana. So I'm here ready. You can see a lot of people here. Baby, take off your dress. Yeah. Look at that. So beautiful and long. So walking. So this is the city. Look at that. Hi! So it's like a baklaran here. You can see. I'm following here. Tanahon ako iyang panty. So this is it. Oh, look at the woman. It's taller than Eric, you know? So it's like baklaran, huh? So nice here. This is a famous here in Netherlands. Kibbeling. It's a fish. Fish. Overblijfsel van vis. Yeah. Tanan isda na ilang baligya diha. Hamburger pud ni siya. Hamburger. So it's so nice again. Ni sila nag-celebrate diri sa city. Hantod ni siya 9 o'clock sa gabi, mag-start 1 o'clock. So mao ni mga tao diri karon. So I'm here. Mao ni ilang activity diri. Warden. Look at the people.
Kinsa man na, uy. No, nakita na kong forever ka na siya. Dat hebben we opgenomen in Berlijn. En ongeveer. Burgemeester hier. Dat is de burgemeester. Oh, that is the burgemeester, the mayor, here in Leeuwarden. Wow. Ja, hij wordt wel herkend. Nag-concert ni Riba. I love So, this is here Dinkin. Remembering ka to ganing namatay sa Second World War. That's Willie Orlock, ilang gitawag. So, nag-offer sila mga flowers diri. Ano siya? Nga karon is Freedom's Day. The military, they're making parade because it's Freedom Day today in Netherlands. Look at that. It's so beautiful. Hi. They are waving their hands. Yeah. So that's the army. Hello. So it's a lot of steel. Steel. It's a woman. Oh, look at that. Look at that. So, guys and friends and momshies, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel.